Okay. Si menukong Jong Yonis. Ini pulih nong besar. Kalau besar berdoa. Dan kini pinyok tip. Yung mensim Jong Blay. Bagano ke mensim ke bapla. Bo Jesus Christ uwan hagado. Kalong no Blay. Pintip. Yung mensim no Blay. Ini ya ke mensim ke bawan no Blay. Kumni. Kano ke mensim. Kapapla bo Jesus uwan hagado. Sorry, bo Chris uwan hagado. Ano Jesus? Ano siya gani? Bapin yok kem ni ega, bangang mo banong. Bo Chris uwan hagado. Henry. Kadai pathi bo tao Chris udah Jesus. Herengan kam keren siapang Chris hani gisni. Compare lo kerteng kumno. Tang bodoh Chris. Hari ini lap dengan Bible, bawa new Jesus benar nafas udah tak Chris. So, kalau orang mensim ke bapla, bawa Chris uwan hagado, kada ino blade khabar. Kalau orang mensim ke bapla bawa Jesus Chris uwan hagado, kam kata mensim ke belum blade. Kada ke mensim anti-Christ. Kada ke mensim Chris lamler. Naga ketin anti. Ketin anti kamu persyak. Ini haga jaga jong. Ke eri ke eri. So ketin anti kamu persyak. Persyak Chris. Kenono ke mensim. Ke bompla. Bo Jisu wana kedo. Sebab bo Chris wana kedo. Kadai. Ke mensim. Persyak Chris. Okay. Ketim jengi kelong. Uktin ublakan jado, but the topic jingi gede ukuntin ublakan jado. Kare gini. Now the Bible go on ukris, sorry. Kanu ga mensim ga bompla, bo Chris uwan ga do kam no play. Ga mensim ga bompla bo Chris uwan ga do kata gede no play. Ngaro pian. Ga mensim ga bompla bo Chris uwan ga do kadai mensim Chris lamler. Well Chris lamler. U Chris lamler. U Chris lamler de u bompla bo Chris wana gado. Amen. Tim dem ka jai pen riu jiu baro. Kam jungai bo Chris wana gado. Ngano biang ka jai pen riu jiu baro gawai. Kim jungai bo Chris wana gado. Namar ka idea ka jingwan long do Chris ka kran shapang bau debriu, bat la dau debriu, ke kran sepang ubriu ubadon ye ke jingla banyap. Nege ta dau ki jiu kim ju poi perkat bau Chris wana gedo. Ki jiu kim junget bau Chris wana gedo. Namar ka idea do ke kran sepang ubriu, bat ka idea do ke kran sepang bau don ye ke jingla banyap. Bat ki jiu kim junget bau Chris ula banyap. Kesat jisam ta, haga spasem ke menukong, mentara spasem abuai, haga spasem ke menukong, haga porjong Jisu, por Jisu dega por, kadega spasem menukong, ka porjong ke testament bertemai, porjong ke apostol Paul, kadega spasem menukong, haga spasem menukong, kibri kibjunget bau Chris unwan haga do. Naga tagadau, ke gospel jong uyonis, ustres ha syapang. Uktin belakang jado. Stres bahasa pang. Ukris uwan hagado. Ada siapa yang ini pek yang gospel yonis. Ini lagi pulih biang. Ini gini kau kita buat. Jangan biang. Ini pulih biang. Kanu mensim ke bompla bo Jesus Christ uwan hagado. Kamlong no blay. But kita akan mensim kedai Chris lamler. Jadi ke jiwa Chris lamler kemud persyak Chris. Orang bangah persyak Chris. Siapa nanti? Compare kumno kilong harus pas menekong. Apostol Yonis wan baru ong kajat penruju dari kajat
beriu ke persyak Kris. Kejat penuju ke kejat beriu ke persyak Kris. Haba ki jiu ki pulai ke sitiu Yohanes, haba ki jiu ki pulai ke gospel Yohanes. Kam dah besuk yaki. Kapan bitar lap yaki namar kim junget bu Kris luar nagedo. But om tang bo Kris luar nagedo. But pidai ki antichrist. But pidai ki persyak Kris. Ngan kini syua mengaji syua banyak sekemat. Pitip okay. Ki jiu ki ngai ne em hau Kris. Ki jiu ki ngai ne em hau Kris. Om pi ki ngai ne em. Ki ngai. Tambah ki ngai hau Kris. Ubom la banyau. Ubom day uban hagado. Ke jat ruju ke day ke jat ruju ke bangai ba Kris day ban hagado. Ngin puri mentak istibar Yohanes istibar. Mudai syok istibar kau istibar. Ke istibar. Ke dukot ke banyong. Ke istibar ke dukot banyong. Ngin puri babul kum ni. Ngin ju om nong namar kam don nong, okay? Ke dukot banyong. Shibon ki nong syukur ki lawan mi aga pertai ki bampla bo Jesus Kristus wan agado une ulong uta unong syukur bat u persyak Kris antichrist lene Kris amler ngi translate di Bible di Kris amler hadi sakam de Kris amler kade persyak Kris nothing anti gemot against lene persyak esai so Sibon ki mense bersyukur ki wan mi ong apostol Yohanes, but kawai nagadaga mense bersyukur gede. Ke bampla bau Kris uwan hagado. Baru Yohanes ukot ya kadaga jait mense. Ke mense persyak Kris. Maka jait menuju baro ke hab hagade. Ke jait menuju baro ke hab hagade. Ke persyak Kris. Namar kam jungai bau Kris uwan hagado. Amen. Ngam ju kamong amen syuk mentah lagi post nem. Ngam ju kamong ngas ong teng teng. Rehan MLM ngak kamong nemar ngatit pidai ye. Okay? Ngam ju kamong amen nemar ngayo ngawe ke singkai dai we long kimi. Iba kitip ba ngam ju. Kitip ba ngam yo sno yaki kikran sepam jonga. Yang protesanis i start ama ban yelap tang ba iklan balap pi banong amen ngata yo. Naduk kata kapor ngap i bekren bat ngakelam mun oh kon dia hapan dunai dikte amen to naduk kata kapor di post mentang ngam ju kam keren ngam ju kam bener kam ju tin amen tambah hang ni ngam bener kam amen itin amen tu betul oh step to itin amen tu oh step okay kedekot ke khandai Tora babel kasi ngaku ai kena silong bikin kulit babel kasi kulit jam we arla tora kenda ta ngap daga babel junga kong ne whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he had both the Father and the Son. Uta ubayane ha ke doctrine jong Christ. Ngan kini mga ipimata jaba nga. Ke ke doctrine jong Christ. Kakum uyonis. The thought yes, huh? Ke ke doctrine jong Christ. Kakum apostol Yohanes. Bau Kris uwan hagado. So the doctrine of Christ, ke Bible kasi ong ka jinghikai jong Kris. Ke jimut jinghikai jong Kris ni doctrine of Christ ke bumut kumni. U Kris uwan hagado. Kata ada ke doctrine jong Kris. Kano ke boong. U Kris umwan hagado. Kata kam de ke doctrine jong Kris. Kata ka de ke anti doctrine of Christ. Okay, the doctrine of Christ, the kajinka jong Kris today, u Kris uwan hagado.
Stop. Kan khot berspong, kau kum ni. Lalu dan mana bawan, siapa ubah walam yang kena ke doktrin, wat I unruh hayin jopi. Haga spasa menukong, kami ke besuk panjelap. Lalu piwan rak, lalu pim yalap yo ktin bakam jado, lalu pim yalap yo Chris bakam jado, ngam syak pinu hayin jangan. Haga spasa menukong ke korporat, nama spasa menukong. Kedai ga message ke kam yap kam im ni. Sangat ban plamo Kriswan ke do. Ki apostol ki hab ban pa ya ke jing im joki. Nawar kam dai ke besuk ma ki hab ban yang haka jat riu ke bak kam gum ni ke bak gum ni. U Kris wan na ke do. Dai ban wan ke do. U Kris dai ban ya. Nawa apostol Paul apostol Johannes yang u Kris wan ke do. Ngano ke ban plamo Kriswan ke do ham siap hayung. Haduk kata ke kor ke message Christmas. Sebab ukten wan itu. Haji jam ke kubur Christmas itu sedang duduk. Ngiyalap kubur Christmas nado sedang duduk Januari dah Desember. Ke kubur Christmas lagi ni. Ukten unakan jado. Ini dia kubur Christmas. Ban ngiyalap ukten makan jado Islam. But Yohanes orang ni kan lada menyelap menyelap sejeng jengah lada mempelabur Kriswan ke dok di start. Tangin pek mata, ini paham mata nak gospel jong Yohanes, gospel Yohanes. Gospel Yohanes. Ngara di stomach pura yang rabul jengah otak wah. Boteng menu lah hak senaga atau ada pai ni baik loh. Kalau no menukong, ke gospel Yohanes no menukong. Kada khot ke balai pusau. Kalau pusau ngom kumni. Uyok kini dia kintin jo Yohanes no pembaptis. Hadin bau pembaptis jo Yesus. Yo bau dia kun jo blay. Akhirnya kun ambrol blay kini pop jo ngaperte. Nangta kita plan. Okay. Kelima kebo Yohanes yang berbaptis su ong yang kentin hakmi uko lang brot joblay ubekit igi pop jo ngapertai kajak kenjuju katuma namar kisloto Yohanes ukran Jepang ue kisloto ukran Jepang uta uban ba igi pop jo ngapertai ba lagi spasa menekong ki ap ya uta Kim tip laude Jisu, kim tip laude negesnong Nazareth, hagi jakim junget bauan na Nazareth. Kajak menuju kam junget bau Kris unwan na Nazareth. Namar kam doan ngejing tok jengki. Haga jing tok jengki u Kris unwan na Bethlehem, Judea. Baka Bethlehem Judea, kadon ha Juda, kadon ha Judea. Harga Nazareth kam don ha pok Judea, kan Nazareth kadon ha Galilee. Asli ini ki jaka ki long kumbai long ka Israel bat ke Israel. Ke Israel ga dei. Ke Bethlehem, ke Israel ga dei, ke Nazareth, ke Galilee. So haga testament beri haga kotniam haga Bible, haga kotniam jengki Jew. Le thoba nda haba u Messiah unwan. Unamuan na Nazareth, uday banuan na Bethlehem. But yo Jisu, om jutip, u Jisu nong Bethlehem. Yo Jisu, la jutip, la jukot baru Jisu nong Nazareth. Nyim judua yang ketemu Jisu na Bethlehem. To yang betul ya, nyim judua entah. Nyim jong yang ketemu Jisu nong Bethlehem juga. Iya saya orang entah nyim jong, nyong yang ketemu Jisu bana Nazareth. To yang betul ya. O Petrus dia kata haga kerteng Yesus Nazareth. Tanya betul ya. Petip dem, dei tangi apostol semua tu. Ya ga borja, ya ga jingkan borja ni kertin. Haga kerteng Yesus bana Nazareth. Namar si sen pion Yesus nang Nazareth. Kam dei show ka kam ko bakai hagi jiu. Namar ki jiu kim jiu ngai bau Kristus wan Nazareth. Ka kain bor hado kata-kata kena kertin Yesus nang Nazareth.
Serang nyimpe kumno ndah mo Yonis uyelabu ang hakimi ko lambrot jong play ubakit igi pop jong pertei kajat menuju ke kumar ke ong ha yo gam I utei yo gam I utei em kumar yo em tiang kerja yo tidiga ka beu le tidi upau le kaman kumno ka tak laban bau ne ubang yo ini kemat ubang laban kita dengan kti ubang laban touch dengan kti kumno yo ni so ong ni de kulang problem ba pop juga pertai ki kulmar ka babal kulang record harengas ngaperkat naman ka soto ya ka rukom perkat dari spak semenko ban ngaperkat kam ni ka besuk ya ka jak menuju ban pediang ya gini kentin so yo ni om tangga tau on khot belai besau ong hakmi ngala yo I bat ngapla bau ne ko blay haleluya unehu dai ko blay ka jat menuju ke snap yo yonis kong kumno mi ong ne ko blay ulong kumangi hi thai udon kidon kzat dan kebut dan kemat kumangi hi u im lambat ngi u bamu ngi u nya u that u jirem u thia u sumu sai kumangi hi kumno ka ta kala ban long bo ne ko blay na marka idea ko blay ya gijiu kalau nak kumui pak, siapa berfik? Kan idea konu play hagi jiu kan dia ubriu ubawan nak jaka kebang ngintip. Bro tu boleh tak? Unwan nak jaka kebang ngintip. Ngine pek mentah. Ya pas sobat ngah naga. Kejuk itu ngine pai biang saya leno nongkong rementang ngine pai nong ke ba kana oh itu lem leno kana ngapa ni pi ya ka ide agar kom perkat jang di juj pau kur boleh okay, ngin pet shoi ke ye ka lenong ke ba kawan ri to yo do tu ye nam ba kalau man nyau ne man ri mo kalau man nyau ha ka spas mo ko kare ka spas mo ko ka babal ko kum ni na do ko khot wa ri Ujisu Ukraine daga jinslur hareki mdon babbo ni ayu wala gido babbo ni haji bede ban nigit khot ki bri pai ba ngom ni hato ki no yalam niam hato ki no sar niam jong niam ju kim tip ba une de shisha kuret khabar punyo harangi tip yo ni briu udai nang no Allah bangong ngitip yo ne briu udai nang no to juba da phenga kamon tip gini bru ne wan snow to kini ki briu ki bakam hang ne ki ong ngitip yo ne briu udai nang no to udai nang no udai na seret baga idea jisu unong penim lene unong suspa lene Chris na Nazareth kata ka idea kijiu kim sotenat ya kata namar ukris kinget bang Chris umdei banwan jud umwan na Nazareth so kilong pagi kamu te yu la pagi ki kambai boleh udai si syafre pet ya ka jinglap ju pet ya ka rukam keren ju da pet ya ka jingim ju na dong sidong ikum ba udai hi utau bang ya ikum ba udai hi utau Chris tamba to orang ni chinong hi to orang ni chinong iwa khana ga kot niam i ka kot niam jingi ko ong ba unwan na Bethlehem ju ya ngi tipo ni ukram na Bethlehem ju ya une udai na Nazareth lagi ong kum ni ngi tip yo ne briu bo udai nang no Henry habau Krisuan ndon betip nang no ulong mano biang pe kini ki briu ong kum ni kini lagi jiu haga spasam nakong yang nda habau Chris unwan habau tau nong penim unwan habau tau Mesaya unwan naga jaka ka bangimtip
Pitim nano ki Jew ki yo ini ga idea chapang Chris bakim tim nano wan ki yo ini idea na ga testament berim. Namar ga testament berim ga kran Jepang ukonu play uba wan haka rukam Melchizedek ka benukong kade katum ka rukam berkat jong ki Jew uni Melchizedek kimdon ni record bodon kmidon kpa haka sabu bashis pa shipo ka unwan na rukam Melchizedek. Now ngino pe ya ga studio Melchizedek ngin pe menta ya ga kitab Daniel ngin pa menta pe kitab Daniel kalau gawai kan khot hang no man yo man khot bakhat lai cái kran Jepang ngin don kam ni pai namar ga stom net don to de miet ho se apo hai at zat ada pa usuk pa ba cái kitab Daniel lo man yo khot bakhat lai cái kran Jepang ko no briu uba wan agil o but he came to the ancient of days Bible junga gong Bible and aviru gong ta Bible junga gong ta he came to the ancient of days kalau gawai ke sur ke bang sharwa blessing and honor glory and power be unto the ancient of days. Heaven and earth shall declare your glory, and every nation on the throne and worship you. O ancient of days. Can you get ancient of days? Ngim jupun don kami gani isi. Kali ke kentin yang rim ja. Kali ke kentin kaba kibri ke pun kam spasem khak kendar ko. Ancient of days. Kajimut jangan ni Kajimut jangan ni kentin ancient of days kemut. Ubanda pom jukut. Daniel lo menyo kham khalai. Uwan na pom jukut. Ni trak ni pengelan ni sen. Jingo jiyaro burom borbaro long shu ublay kabom jukut. The ancient of days. Pitip awa ki ju ki perkat Jepang ancient of days. Ki perkat kumno. Ki perkat Jepang tau kunu beri ubuwan gil o. Ubaka jingwan ju kelong na bom jukut. Haga kita mereka kena nong masan ke dekat menuk dekat baar ke kita mereka kena nong menukong sorry nong masan dekat baar kong kumne mapa ka Bethlehem Judea Ephrata ka Bethlehem Ephrata mapa ka Bethlehem Ephrata wala da palong ke berit apedeng kisnong ha Juda leni ha Judea hare napa unwan mi unong sensar ubasa sensar yo pai lang jonga ki isolong tra ubaka jiwan ju kelong from the ancient of days ubaka jiwan ju kelong na bom jukut from everlasting olam ubaka jiwan ju kelong na bom jukut ka idea sab ka idea ka concept bom jukut who's going forth is from everlasting ubaka jiwan ju ka then going forth ka kran Jepang ubalakala na gabri sebab kiju hagawai ke yang kiperkat ba unwan ke unwan na kabriu tang ba kata ka jingwan ju ke long kamde ke jingka ke bolong natural kumbe ka lang kumbe kabriu ke perte u kiju ke bekat kumne u ba ke jingwan ju ke long na bom jukut hati ke bekat kumne om dan batit nang nulong om dan batit ke kini kpa jau ngimtip kurteng gumno na gata gadao ke Bible kong habo Kristuan kini ke Jew ke pasam kong kong habo Kristuan om dan batit nang no unwan nang no no nang no ke Jew ke yo ini idea yo ini ke konsep dan kong berkat gumne menapa ngitip ngitip pek yung kom kren ju kom yelap ju ile yung kom le kamba ju uni to lade be Chris tangba mto Chris mon hati sinong namar hangi ijiu nginget nda habo Chrisuan om dan betit nanu unwan om dan betit nanu long but Yonis one ban stress ya gani ga point Yonis one ban stress ya gani ga point ya gani ga jing shisha ba one dewa tithi unwan dewa tithi nang nulong siap ke kentin belakang jado haji ju ke kran Jepang ngitip nang nulong ngono biang kene kentin the word made flesh ke kentin ukten belakang jado ka shat jing shai jing ju ba udah beriu okay ka shat jing shai jing ju
Kini kita, ukten uat ulakan jado, hagi jiwi suatu bauan balong ubriu, bau ubriu, lakai nak ubriu. Bagi jiu kim junget yang kata kejinyelap jeng apostol, bau Kriswan hagado. Kim gay, namar kim junget bau Kriswan hagado. Namar cisen boong, Kriswan hagado kemut kadai ke cingkam kadai ke klaim, bauan ubriu. Kini kita, ukten ulakan jado, ukten ulakan jauh keren sepang, uktin ulah kelah beriu, usim yang kedua bagi Islam. Amen. Ngap. Balai te uplay. Uklapan ini kumto. Syukran na beneng. Yo jing boom. Kadu uplay ulah malai umta. Kadu uplay ulah te ban le kumta. Ban pen ini bertei daga wei pak gelenti. Sim yo wei angel bo kampau nam na beneng bo kerteu Michael. Ông yêu đây là sự ta sẽ bật thang phần im ngàn phải bạc phần im ngàn yom mam cái pop cái sang ông như thế này phao ăn là đẹp ubleu la ban keren ban sinar cái wei phát cái lát nó bên mà non cái này cái lần tí các ubleu đi yêu nhiều này Henry don't go away cái bao ubleu yo ibat day tang cái tahi cái lát ban lại naga ta ông don naga wei phát đây cái bao phần im ubleu ban don tang cái wei cái lát bagi ubleu kin siêu thụ ya cái jing it play day uday ban shim ya kedua pak Islam. Tim yang ngam syok jingi yo blay le doan pan ini ngaru angel. Sikit. Ngam laban syok yo blay. Lesi ngalaban super kat ni ban. Nda ma ya so blay ade ngala lesi. Henry ngam laban snotu ya ke jingi blay. Le do super ini ngado angel na beneng. Ban wan ni ban wan seperti ban yap na mar jenga ngam snotu ke jingi blay do kan ngaklai. Ngaso tu ke jing it blay nda habo kela ku muwei nanga uklalong ku muwei nangi uwan ban imlem bakni kene ke tin nei tang ma ku kan ni o tin lo kan jado baru lo shongsa hapdeng jongi ke tin shongsa hapdeng ji ke kran shibon ki ege no kong ke kran shipang ulo wan ban pun itu yeledi ku muwei nangi baru im ku mangi u ya ku mangi u sampya ku mangi u bam ku uthan ku mangi usah pensoi ku mengi tamu kran popat mengu uan naga do 6% uan naga do berkesam 6% nganam snoto ye jingi play lada open im nga daga wei pak kelenti nganam snoto no ngala si ban mundur bang snoto pilala si ban mundur pi snoto hare dan lei pinong poy ga jaka ga 6% tapi snoto ge jingi play lada pen im ngi do khtin lakan jado ngan snoto ye gijing iblay tanga gani gala tanga ni gawai gijing shisha hau ktin ubal kan jado baru kelalong ku wei nga u im ye gijing im kabang im u snoto ye gijing mong jenga u snoto gijing pai dono jenga u snoto gijing tlop jenga ku mbri u shim naga do bar islam jenga ka sti zo hebru ko u khlam shim naga jong ki anger u shim no samba jo abraham u wan haga do bar islam ngene pe ji sti no hebru hara ngin sa pois bet mana jang ku pois te tim nem nganam yo I kanu bleng ki jenga lano pun ini ngada gawai pak kelenti hara kawai ka bangam la lai kade gene bawan ban je pa pun ini nga da ka bokula long ku wei nanga ushim ye do shim ni gesna shim ni gesing bokula long do ban suatu ye gejing plot jonga ban suatu ye gejing plot jonga